U executive member ka KHADC ubadai pet ya ketenat pela Tyngka ubak sei borlang warba mentagasngi ulawanra ya ke Mang Tyngka basyipor ke balai pusau poin sau pusau kelur Tyngka hakasngi ke beningkong Jong ke Dorbar Mang Tyngka. Kani ke Mang Tyngka ke balakot sya ke lai pusau kelur sau pusau lak san pusan hajar bat nreus pak Tyngka kan terekam nadu ke syiterik uyayong hadu ke lai pau terik ujeliu. U executive member ula pentip ba ka Mang Tyngka ka bapura na ka benta usnem ken Tyngka arhajar arpusan arpun riu on sawanra ha ka Dorbar ban sawan. Kini ka Mang Tyngka basyipor ka temu ban penti kena ya ka jingsiu tulap ka babiang por syakit khot ka council ki nong trai bat ki balayo pension. Uba warba ula penpauru ya ka raikut Jong ka executive committee ka batamai ban kintiu ya ka sinchar khadar ka babha bat ka balai na ka bamsap hapo ka council. Pendengar dan trai dan pembicaraan cukup kuat. Ya pengingat sih. On salah anda kerja. Akan dia semua itu mereka. Bahkan sihir ini kerja. Ban benda kita berlaku. Kita hidup kamu. Bagaimana tadi? Lapan fair yang mantap oleh benar. Buat tahu. Kapan sedang syuting beraya Jong ajar pesan. Hadu baik